Nagabenta kubor ba man kasni pet but subscribe ya uan. Hakalumpong ka bakit nyo jang senyuk isarang ba Katolik hanong po, White Bishop Victor Limdo ula ajumut halag benta jang orang ba, habay si benta hakalumpong ka bakit nyo ka jongki. Ragwa ula sim na ka citi o polis apostol si nang Galatia nang bonde rukat bakandai White Bishop ula ba orang ba onde tangka kateng day ka jing kli ubakraw. Ula batay, ba udah melang nang ilam, ubay ilam dah kenuksa wabha, bodan ka jingyat ka waskem bot bupet ya ka bha kamiat, ya ka yang sem berki imlang salang. Orang ba udah banyalam hakalti ka hok, bot ka jingyat, hau kris. Ula kan turu, ya kirang ba wakin long biyain de, ki bala ban hikai, ya ki kona ka umba bha. Bot hak ba pungkot ya ka tega singi, u acu shop. Victor Limdo, lapun menaruh ba ka darbar ka prakan salong hau umbir, Zone 7 but hakwa ulah penhap sendan ya kelemah. Kumju nakaliang ka silong archdiocese. Kelapung kup burung ru ya katu nut kirang pa. Kibla yo ya kanam but usenyang juki belano ki menang salam kum Profesor David Sim. Ubade unong thokot but nong no senyang ya ki menang salam. Kumju lapung kup burung ru ya u IS buat mai buat Jimmy Marwin buat kontrol bro ya kita senyap coba siapa kum presiden. Go henmen go para join bor wa imon kenong po nang lok marakre bananyam inga simaya buat Koro parati ko henmen go para bara repot sipote dan kecil berhak dikit ketikam pada kecil nekre dan kecil nepala cuna dan kecil nepala cuna dan kecil nepala makrabe cuna nama kata nagar kuat kabaria bakut kabaya sakar dari sorti yang kaya berkirim buat pada ti konven mukara bantuai dan benta cuna how drive play cuni ku play benar bor baru isne ini adalah makna yang dipom cuni adalah ini baru syang kecingin bom cukup. Oh
kan biang ke yang ke sem kepi banai ke bahan kepi banai cing tengen banai cing ketmen banai cing ye kaya nak kam hai pirang babi lalu kat ni kroi pilih kata kat no kasih klaim kalau ni orang sem kami kepala pilih ke nampak kabalan Fitrei kam kabalan bangkit banpalang ye kekam jo kabalan kebanten ha penyat yang diberi berah bagi yubrei bangkri yubrei kabalan pihak cekriru yang ajak kendriu cengi kini kira bagi cengi dibaca kri kan kejar kendriu cengi kamu kebesuk hendak diklan kira bak kaiman selalu kesengan bersenjar keramba senjar rokem nang sawan duai bakas ket kami kan klaim lebah kami alam ba ketri cemi dalam kata raba ie ket bok kepiang yaki ni duai bak kilong ki bak bakia ye bak kemen besok kawai pat hari ni kepong aku abang yaki raba ie kile bangon ki ba disiplin renti iladike Hari nanti pakai lorong lupa ke berhenti, ke bagi disiplin lagi. Hakaban kadi, hakajam kape, hakakir keterlek, hakapurom kakwa, hakakipri ucuplay, long ke bagi disiplin lagi. Nama yang diranda balong disiplin balong renti, baru-baru di purom, baru-baru di ye, baru-baru di wa. Yang diranda bagi kri, yang diranda balong disiplin, yang diranda balong reti ikasiem kiran ba di balong reti ikhir papabiang siap papabiang ikreika ikamai bagi ikayin kihe jak jubai kihe yoplay kata dekat kamu jom kiran ba cumi baka moto jepi kabas tenat ha lakot jepi bagi yano yoplay Nado kada not, nado kada sim, jingwa cukup kat jepi, kupang on kau gom jung try, kitab Deuteronomy leo, makanya ni bagi yo play nado kada not, nado kada sim, koi kelapa siang, naya ikan siu bagi yo play, kata di moto jepi, kaba. Professor David Asimbe, Padmashri, a writer and an administrator, has Shillong as Professor Department of History, besides serving the university as Controller of Examination and Registrar. He was Vice Chancellor of Rajiv Gandhi University, Itanagar, member of the Union Public Service Commission, and later as Chairman of Shillong and ex-MP. President Sinjo Kisangamba, Jawai Diocese. Nayi Kinikan Jingrai Kakam Balajoy Guru Assistant Director Joint Survey Harin Kaka Keyboard Promotion Co-Direct Deputy Director Joint Director Additional Director Survey but Lashaje Kum Wainaki Indian Administrative Service but like contribution ke nam kata kawalan kata berjuta kami ketinggalan kami kelumpuh bidungi. Father of God say with an atomic factor, constant and variable, constantly you will pada dalam spiritual direction of Father Andreas. Mulai hati, selalu hati. Rahmatullah.